Imame srećna vest, Kežarovski je deneska su nas. Nekoliko sati pred ovoj protest, Kežarovski je pušten, no pušten je za da se leči. To je povtorno treba da se vrati u zatvor. To znači, deka ne se sudi spored pravda, se sudi spored sila i spored pritisok. E pa veliko pritisok od... Vi znate, kolegi i prijatelji, Kežarovski 2008 napiša tekst za slučaj od Oreše, ništo ne mu faleše. Potom 5 godini podocna pišuvaše za istragata za Nikola Mladenov. Vreme je da ga imenuvame, repotite su istinsko ime. Ubici! 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 Kežarovski napiša, istraži, deka nešto ne je u recu istragata za Mladenov i od toga špeltem ne vide. Ajde. Не дојдовме да бараме милост. Му пресудија на Кежаровски 2 години зандана, а побараа да им речеме фала ви што сте толку милостиви. Да му целиваме рака на пастирот. Да ја славиме неговата добродетел. Демек мајка Тереза бил тој. Kežarovski je u zatvor zato što ova vlast ne trpi javna kritika. Ta vlast koja je ograničuva kritikata ima problem s visinata. Ljudjetovo ova zgrada saka da ima monopol nad visinata. Videki samo toga šnivnata laga može da se prikaže kako visina. Se vligula, neka ne puštati.